Whaalalo I lau mai mo mai fo isa mo e nei fo I tū lau le aso. Ia I le talitununga mawalunga ia o lo whapena na ta oto I le ngatonu. Whaiva ma tiute mga luenga. E mai se fo I tiute mga luenga o le nei aso o reile o tātou tau nuu mai e malmanuia I le lofa malenga le leo le tua. E whaftai atu le whatasi mai tātou porkalame masani vo le nei. O le Feiloa'iga ia malteitai o le malo ia maltato autostala fatalofa atu ai le gagalo ia pa ia malu sa mo i tulaga faalupe pa ia faaletala lelei malu faaleatunuu ia tainane mamalu faalemalo fatalofa atu foi le pa ia malu mauluga o lo momelini tatou faasalalauga ia tunuu mamao ia matafaifia lo lalamapapao mai tatatagata uma o Samoa e ia te tenunga mawalunga o le tātou porkalame masani ia o le whaalauloina lava lea o porkalame whaawawa le tātou malo e alai matau pu e te tau ona whaalauloa mai lewa yaso I lewa yaso lua tolu neo vai yaso whai tātou whaasalaunga ia solulu ona o le whatoa taunu mai whanua e umanatu e tue whaafoi tātou whatalitananga umanei yas whareili e tau a whai umai ngā luenga o le vai yaso ia mai ele atoa mo le paia malo lau tustala ia mo foi la vanoa tātou te whatasi ma vanoa whatasi mai tātou porkalame nei ai manatu ia onisi nei o mata upu e tau pena lo ngona ia ma iloa lo ia le tātou watunu whafonga tāpo I mai ia onisi o mata upu sa tāpā ma taranoina fontanga al kapeneta le nei foi ba yaso la solulu momo atu ia o loo fasolo pea tulanga o fai unga fai al kapeneta ala inisio mtanga alwenga la fatula mai mo lumanai a wal lumanai manuia o mtanga alwenga taitasi e meise atina e fatino le malo o pasia lo ia ile tulanga o le vailuaina o mtanga alwenga le sa avea mamtanga luenga o tina matamaita inu umanga sota. Tu vai na nei ua whaatino inai leisi tu tino le malo e avea mawhala popitonga tu maoti e tau avea le puleina o le tau venga o le bloketi o le miliona ta la. Ia ai ese mai ai mai le mtanga luenga o tina matamaita ilela suia lona ingoa o le mtanga luenga o ainga. Whamoe la vaia, ina ia whaamapue le tūlanga iai le mtanga luenga o tinamta mai tai whalau te leina o na tiute. Ia le ngafa I mea tau tamaitai lava po tina. Ai la ngafa tau li maina I mea tau waile a inga atoa. Tama, tina, tupulang talavau, whanau. Ina ia lau tele le whaawawina o le nei fo I atina enta penel tato malo tasiva I vasfut. Ai mai se ai, ona o lea ua whaopopo I eita tonu le atina eina, o le tunu e ala le bloketi miliona. Natu al tato malo, tau unti sila mamao, ina ia uane I eile tūlanga o le toe whenumia ia bawae ese le tūlanga o le atina o le bloketi miliona e au ngā mo nuu mainga matangata uma. E mawawai man matanga aluenga ngafa tonu I whainga wawai e awhia umai le ainga atoa I mamtafa I tau ave taun whaatulangai ma alveasola nei ia ua whaatulangai fo I awa le rufi ina o le whaatino ino I matanga aluenga I lua e ia inisi o tamanuianga tu sao ia wina atu I whalapopitonga tu moti tufa ina se lau wafe ma le lua se lau wafe ta la sa o maili poti le kapeneta a wa yail to e fetuna inga mai tawina e le o ato o tol tu langa o tufa ina le awala e tala whenga iai ina ia iai le tu langa o le ngafa tauli maina o feso soani mo I la tau e ta tau ona ave I so soani mai la tau fo I pito I siri na mana mia so soani. Mai le taimi. Ma o tue whasolo muri ai le tufanga sa mai le mtanga luenga tinamta mai tai.
to ave to liu lel to fa ina ia paleni a to toa mai sa om sanga tonu tu langa tuftufanga o nei fa soa na fai lava i tu langa e mana o mi ai le so soani mo la to charity masala poptonga ilen fala poptonga le malo atu ina tu so soani tala fe ngai msalo ba so mua o la tu ina mai el kapeneta sili poti alo ia fa tu langa i tu langa o le metaunta o to il so soani nei lo se lau a tol se la wafe tala Paso vol nei fai si feo lolo tato ngase o lo fa solo pea le ngai ngoinga mo le mota ngase mto tua. Pe lava unta ua inisio au telenoanga e le la ititi le ngā luenga o lo tapena mo tato falema. Te le mano no ai tūlanga o lo fa solo. Au ia tapena nga umma o mta fa ioi fa loto I fale. Ai le mfa inta o fia le tongo fitiinga o tato ngase. E silia mal se furu ngase le vai aso le nei. Intia mani usila. Mai o lo fa solo per tūlanga I le taun fai ina iaua ne I tu la inisio fa fitau di le mfainta tongo fiti nei tato tangata. A lo ave pea le avanoa en fai eo na fso soani fa le mai fafo. Ona o le fa moe nei ia maua pea le avanoa tongo fitinga. O le mafuanga fo I lea na manatu wai e tau pea na fai se tala no ngalo ia ma le asosio li ima tamai tei fo ma. I le vai aso de nei. Ma e sa maua le avanoa sa fai se fa soa I se fontanga na fai. Ma u fa alia mani no ai le tūlanga papole o le tato ma lor tūlanga le u tato iai. I fa tupula ia o le ngase o le tunu. E le titi mai le tau vointo e alo se si le ato la au. Pe tau foi ona to e teu ma fale o le upusa o lava. E te le ngā luenga e tau tu la mai ai. Ali ima tamai tai fo mai e la langol fa moe o le tapena tu nei. O le mau fa vai le mai I le ofisa I le sefo maloloina pol fa le mai ele o tai lava tato fo mai. Tau a vera ngā luenga. O le foi laua ngā ili tato malo e tapena le toe a mai naunisia tato fo mai fafo. Tato masini mai fafo. Tato tangata e tole nia tangata e vaia masini nei. Ia maritulanga o le wha au o le whai ngā luenga o tangata e so soani. I le au whai ngā luenga o le whale mai. E tonga fitia tato mai. E le la loi for sfuru montopo masini le lei o le tapena mai. Ele por kalame le soi fo malo loina. E afi ai fa ata malolosi MRI. Mai se tau tonga fitia o tato skiri scanner sa fai talwe nei. Fa le tono fo. Ma olo ieri fa moe tau nua melvasa fau ia insinia fa aptoa. E o mai tu e tau tonga fiti tato masini nei. Ia ma le tele o nisio masini fau. O loo mana o mia le temi nei tu pautina, kanesa, leisa, tu langa o le tapenanga o isi tonga fitinga e mau ailfa ma venga I lo ai le ngase saa o lo e ngase ai. Ai le ifaia tonga fitinga. Mai te lea I o le tāu o le talanonga na whai ma li ima tamai tei fo mai. Ina I o lato sila fia le wha moe le malo o mana whai le fale. A o le ano fale. Whai si te lea o le me taun tato tilo I ai le wha lau te le ina le au au nanga. O lo mapu le au au nanga a le au tausi soifua. Wa maua le wha maunga e varu se lau le iwa se lau. Le fo ina whaile si wha unga taluai nei. O lo o lava le tapenanga a le au tausi soifua. Peita, ia o fetuna inga, ia Elena o le tausi soifua e va ia ngase. Tau ana ia li ima tamai tei fo mai. Po fea lava al mtanga luenga po cutes, 87, ma wards uma, o le ngate I lea o le taunu unga le tato arbation, emergency, fartiptipi, farsuesue, farmatoto, fartaotonga, hiatas, te lea al tūlanga e tauna vai I le lei. Mai o umana tā pena le tūlanga o le soifua maloloina I alato mtafa ioi. Tu ina mai ka peneta, ina I wha niam wha soro le lei nei tā pena nga umma mor soifua maloloina.
Aso fo il baso nei sa fatulangai le firfirina o le CEO fo alamtanga wengo soi fo malo loina. Ya e mo mua na moliatur fa malu lunga le tunu o no fe ese ai o fa mo monga na tu inatu. Ua mau ese le ofisa i tu langa o fatulanga na ngalwenga. Ma e watu ai le vai malu i puenga il fa fonga mai le tunu e mesi fo i la tau na ta ua la tau swafa il filfilina ma i la tau na tu ina tu il fa mtalanga mua e leo le fa i unga na al kapeneta na watu peitai o lewa fa ma wala lo atu mtanga luenga al press secretario ma le official Palemia ono tu langa wa tupu ai manatu se temi ona fa ali atu leo se fa i unga mautu in a name tau ina ia aua nei tu lai mai. A o le lava ua tasi i ai le fina ngalo o kapeneta ia o te manatu o le ua whirwhiri ai le te maitai o rota iulu i ai le tausi soifua al tātou atunu. O le sunga ia June Scannon Lui. O ia le na au tasi i el kapeneta i le wha moe o le whirwhiri ngana whai. Ta whai oi lava i al pisasi la tau te whaati noa tu langa o interviews mo me Aia mailo e lunga kapeneta, ona toi whiritanganga lo lea ma le vaai tūlanga uma. Ato ai ma le malienga a le fionga i le o loa vem minister. O ina e li lifa i ele fufuanga le whai unga mulimuli. Ma o le whai unga mulimuli al kapeneta, o le whai unga tu maule na. Whai unga wha vaevo le na e mulimuli ta i ai whai unga uma. E amata il whiriwhiringa o se suin tau vā. Whata fo le wha malo i ai lato umman tau sinio. Ia o la lava le whaiunga wai ui el kapeneta. O le whaiunga lo ia na o ai fo i le la whiriwhiria. Ia e te talo ina i manuia whaiva walu mana i manuia mo tanga alwenga. O isi tūlanga ia peona uta ua o lea e tā pena maile insinia tautonga fitil tātou oxidant plant. E le titi fo i le whawhita auli. O le me tu ngale iai o le eise taimi le lei whatulanga i e tato maintenance services, monitoring. Me whapena e te le lava ngā luenga o lo ta pena. E le ngata fo le whalema. E fo isimtanga luenga le malo e te tau o na iai tulanga uma. Mo le whaawa wina o le vainga o nei meto tino ina umi maunga. O walfa asolonga o le tato o tano. Lo whatalia le vai aso fau le tato pat ma me ume fa le yel tato ksene lo fa tari vol tato series kenna mo le vaso fo ya mal fa mo e tawona o atu le talki si masi o to le tato msinia ai mo li pelenga nga fa taili tato motu tua oi ko vana se fenga malo tu tuile mamanua ya ona ole sapalai mai pe o tato o ksene monisio famo e moenga mo le mana te lele tu lea oksene ia mena ma na voltanga kaula ai fa tai le tu o lo mo melta to so soni tato nutua o tu tuile ma manua ole tato EPC mal tato power wa tu ina mali poti al tato EPC ato wata pena le mtanga luenga o famo e moe o aso malolo. Peon si fiol temi nele tātou te tāma mo e lungo le temporary project e la vea i ei tātou ma le tisi el temi nei. E lima le ono isi a fi fau le wa mai e keita el tātou kirismasi ma le tau sang fau. Ia ma le tūlanga lava o lo fa tuputupula ia a inga bisnisi ma me umma o lo o whaonga inga le kise. Ma e wa mai le lato li poti ia e e taltonunga o le mea lea ua na o se mea le tu mau. E tātou te tilo e mo le nei teimi nei te ua le mautonu le pisi o le kirisimasi ma le tau sanga fo. A ua toi tā pena umma le tūlanga i le whaale le ina o tātou wafi ena whaale tonu i fianga. Tau no atu le lua felusu fitu wa filusu valu ua toe ola uma tātou wafi wha leo leo ia. Mai e te tau o na tūlai se tūlanga pito isili na tāla whengai.
ina ia maua ili tūlanga o le wha moe moe ia awani toi wha le tono tātou wafi. Lo tātou tamu whai pēr tūli le tūlanga o le hola i le marosi whawhawina. Lo i etal tununga e tauna o atu le luafe taulus fulu wa tātou taunu le taunu ungale nā. O le teimin nei o le tūli le whainu mela nā. Mai a whai a tātou o le ova atu ma le fitu supa sene o le marosi whawhawina. O lono winga usaunga le musa moa e le ngata ina mawal tātou malosi whapop. A e tau o na pa uai le tau o le eltise. Taimini nei e alan tātou o ilunga le tau taimini nei o le suau. Le voi whatala noa i le tūlanga o le whatula i mai e le tau o fonga tele lea e tapena e le APC. E iai le lusu 5 megawati. I se company tu inatu tau fonga e whaina lato fausia se tūlanga whapea e stand by i tūlanga la ia atu tupu maini mea whawhita uri po le crisis lenta to ia il peol power ia ai o longa whatauli maina o lo e pena company la iti le il teimil nei nal te 5% la ave iai e mana 5% e le taitai nga whatauli maina pe atu tupu whawhita uri tele a laua mai la tu o lalo e tauna whaangafua se company tele malosi tau whain whaipaanga ma le APC ina i tapena i le lusu 5 tapena i a tupu mea tele ala ili mena whatauli mai nai ma o le polo keti e le lalo i fo le ono sul fitu su miliona whatino fo i fianga le mero iai ele e mawhai iai na tapena ai a le leto e a fia melena ave ese umai tātou wafi mai taunga manono e avi ono le pa o e mai se voltu langa o le whaaleanga ino le ea mo no whaanga o lo lala i tātou tangata i taunga manono. O lea ua tā pena pēr, leis tātou mta uptāua tā pena pēr le tātou company vālele mo le whamoe moe i le tausang fau. Whamoe moe le iai a ele i umal tausang fau wa whanga i oi tātou company vālele. O lo tā pena li tū tino, whatela noi komiti whapitoa, e ngā whatauli maina le tā penanga o le tātou vālele tauna o atu le tātou talo tupe i a iuni. O ta oto mai se whaavaa o se me tau na whaatino amtanga. Mai ua whamoe moe le tātou malo i le taun tātou misia le tausanga le nei. Tauna o atu le whaiunga le tausanga le nei ua tausang fau. Ia ua tapena le tātou vālele. Mai watu e fwoi whamaro si au. I tātou umama le tātou atunu o le lava sa watu le whasisiranga le tātou malo. O le avanoa le la tapena e watu e le avanoa so se tangata le atunu. Fia lafo lana la fonga pe e vevo ia ma shareholder le tātou company. Le na watu ai le ata whataitai a matatu lava 5 se lau tā la. Po la fo isi si au tupe o watu, tatala le vanoa pe a fia invest tato company valele. Januari o la whatatia mai ai le awala e wha o mai eifso soani i lalo o le UTOS po le sifa e mawhai ai o na whai le awala le po fea ngai tonu iai po fea o whafo e te alalai. Fea fo samo nei e mawhai na tatala lau te ngā tupe le i te tonu e avei lau sao whanga. O le sao whanga mo tātou valele. Ma o te tala le wanoa le malwha moe moe ia a mei se lava i la tau o lalam papa au ia tunu mamao. O le tātou sao whaatasi lea i le atina eino le nei atina e tāua. Le au tātou vai, tāua mao ngā le nei teimil tātou valele and we are ready to do it again. I le mai ai o le tōninga o le mau ai tālafu. O vatu ma le selau mon tupu miliona. Mai whamoe moe whaua wale services mo company tele. Ia mei se fwoi whaua tātou service mo savai. Ia matutuila mamanu ai tātou tuino atas. Lo e fwoi whamoe moe mai se si tātou wala i titifo tau wheo lolo. E mawhai ai o na tātou wheo e atu i tonga, tahiti malalo tonga, e mawhiti manu ula talata mai. Whamoe moe mal whata o tonga na ai o la whata tia o mapol kalame i le whanga ioi il masino Januari, lo tau
pule le tātou Board of Directors, whamautu mo le task force o le uwhiriwhiri tau avel valele, whai ngā tonu ia o na tātou toi whatulanga le ma whailoa atu laso, tala ilo la vanoa mo te ngā tupe, le mamalu o le tunu o ilato umai fia sao ma whaisea i tātou company valele. E ele mea lofantu ina mai le malo ia pani, tau o le mai le teimi o tātou ngapatia i le tūlanga o le tātou power shortest. Ia nā umai ai ia tūlanga o le 5 wafi mo li la iti. E ngā whatau li maina i ainga, e mai se fo i whala poptonga i ai ia le mapui whangalele, mapui pulotu, ia le kosena, lotu tau mawhai, mana tau o lo mana o mia le soani ia au nanga nei te iwa upere pawa, ia manisi fo i o whala poptonga le tatou malo. O lea watu ina mai ai ia tūlanga o afi mōri la iti nei. O lea la atu ina mai le pepa le kāpeneta ua le whasosoina a me se fo i solar lights. Pe lusful montupu solar lights na ina mai ina nei mea lofa mai whaaleo i nei le ngang whaftai. Langolong sua mai pea le tātou malo Japani. Ia monisi fo i tūlanga o lo afia le tātou whamoe moe. O le vai aso le nei, na o saini nai warrants. Ia mawhaatanga ia li leo leo. Nā tau te whaau pengaina. Ono tūlanga o swainga i whola au whasaina. Pe lava sa moa no tata longo ma se whau nta upu nei. E leo se mata upu e wa ai whatau waa iai tato whainga malo. Ua matua mūsa e sae le tūlanga la matia o le tunu. Alom whanau, le tunu atoa i mta upu nei. Ma e le tu e tau mua alo fo i le malo. E le tu e tau mua alo fo le ofisa o le leo. O lea wa maua maili poti se teiminto o le interview le komisina o le leo. Tau tia. Wa pei al ta longa i vai, pe le whaatau ngor suka, wa matua ma ati ati. Leo i la tau nei e whaipisi si sua tupe i le ola o tangata. Ma e matua tu lai ale malo le taimine nei e ta pena le ano fale. Ina ia mai la tau nei i le tulafono. E le sem ta upu le titine nei, wa umana fai fo i le fonatanga lo ia, ka peneta nafi le CDC, ma ufa mamafa i le me lea. CDC le totoa i le numana i le tunu, i alum whanau. I le talia le taunu mai o me nei i le tunu. Ia, a whai lava o laua ia te tau le tango fia oe, ia o launa ia tau, a o lou whai pisinisi lo le melea. E le tala whea ngai. E le tala whea ngai le tatala o mea ia e whaasai le tunu, mai lamatia i le olo le tunu. Ma ua foi na ave la ua popoa inga, ia mal whaatua nunga i leo leo, i au tu ai le melea. Ua wha talinga tuli, ma o ai lava tūlanga o peo le mea fua, o lea ngai mai tangata nei le mawhau nei, ma la tau nei o whaia whaatau ngā mea nei le tunu, e ta whiri sau noa i olo tangata. Ma e watu ai lava, e le ngā tia o nel tei o le malo, e le fo i le malo na ta upu nei ma le whamsinonga. E fo ina whai le whina ngalo le whamsinonga nafi, e afe, late le afe, lua se lau tangata ua afia ma whau. Afe lua se lau mon tupu tangata ua afia ma whau. I le tango fia o fola au wasaina. Ma ele se whainu mena la titi le mena nai vai mamao. O se whawhita auli e mana o mi ai e tu whaatasi o le tunu atoa. Ma o talanoanga le nā le wha solo, o umal talanoanga ma le ofisa o soifu maloloina e mana o mia le apo le ngā lue whaatasi. La so ataiao ia o te savali ai le ekalesia so whaatasi i Samoa. O le talo fo i lea ma le mafuanga le o le whasoa la whai. E mana o mia le la lango le ekalesia. Tātou te ave whaatasi le whiau le tunu, e le ngata o whiau whalenganga.
Ai mo moli atuai ma le wheautau o le puipuinga o Samoa I whaafitau li nei. Ami o matanga, sawaina, folau fasaina. Te le la sangata ua, pe a whai la lango, forfolango le upo le tua, ma la lango whaafitau di le utato whenga iai. Mai, o talo ai lau whenga luenga tofi le tua ia ila tau o lo umia tofi, I lunga o le fono fau tua e kale sia umai Samoa. Talo na, tu fatasi le kale sia male malo, toa male tunu, e for whaafitau li nei. O le songa fua, o talo sanga ina I fo le fono tele lava. O li pule no uma ma suitina umai Samoa. Ole ma fuanga vo lea. E lava upu matala Samoa no ufayatu ma o whaolor ma watu. O le tūlai le malo e le tūlai na o le malo e whafofa a fitau li onga onga whapea pe atu le mai. E mana o mia le la lango le whainga luenga to tofi e le tua. E mana o mia fo I le la lango o le pule mamadu ali in whaipule. O lea ua a mata atu le taranoanga whawhenga in tau langi a tai ao ta al sfulu. O le songa fua, Feiloa'iga ma le pule mamalu ali in whaipule tau wala mai suitina pule noo. Ai muli tai ai, o le a tapena le ano fale. O le tapena ina o le tūla fono le Village Fono Act. E matua atu e wha malosi le pule mamalu ali in whaipule I lungo tūla fono. Bylaws, e matua malu pui ai tūla fono nuu mawhiaanga. E tina I ai wha mai le nei wo mai. Ina ia le ngata ina malu puipuia le taulanga ia pia ma le lilifa o whaafitau li le nofoanga tu taulanga. A ia sili ai una puipui nuu mawhiaanga ma tulanga umai nuu itua. A wae le mawhai, e mawhai na ontanga luenga leo. Ona lato puipuia Samoa atoa. E mana o mia le lalango lau whainga luenga le kalisia, whainga luenga tofi le tua mana o mia fo il tūlai malosi mai. O le pule mamalu ari in whai pule tātou te tutu fatasi. E ti neia le whawhitau li leo mai. E mata ngā, e maoluma, mai e le fōlinga le lei, po a fōlinga o Samoa la tātou tilo ai mo le lumana. Al me silin tātou whai te ai, auto walo, ma tātou whanau. Nye lava watu upanga e noa pe, wa peo le mea noa, pe le mea fua. E se me te le a fiai. Tātou sira mamao, ma tātou vavai. O nisi o lātou ia, wale tai awhewhewe o mai runga Facebook, whaaliali mai lātou M16, whaaliali mai lātou whana natai whanga. O lan me lewa mai le tunu. Ua whaafefe Samoa. O lātou o mai e matūlanga o lātou o mawhaina lātou whaia solid tū la whono. O manau whātuna mina lau visa leo leo, whailo tau tiute. Whai mea taun whai. A whai wale whātua o ia leo mai o tangata nei, lātou te o mai wha matau le tunu. Taun tū lai malo sile tanga luenga leo leo, sui o le tātou malo. Ma ua tāpā fo le sosani e malo mai whafo. La tātou le la atu e mai le sauwha inga o malo o tātou whaipaanga. New Zealand, Australia, ta umanin ma Feiloa'iga ma le ampasa sui vai o Amerika. E le mawhai, taun tū la ilma loe la mua i tapenanga o mo mene e walpui ngole tunu. Ia, o nisim tau puuma o le wha lea tiri o ngal tiute. Pe no tau si fia le lava na tau pule atu le soso o le maua o mei mai le whenga malanga lea mai tutuila ma manua. Le wha marusia le ofisio tiute tapena me whenga luenga. Le ngate malai valele. E le ngate tūlanga o wafu. Ia, male vainga o le tūlanga i whaata. Whaata tātou te iloai waa o lo o mai tonu o le tātou o ngasami. Ia, sa ufsiri atu ntanga luenga o tiute, peise la tu whaata whapena e whamele ai. O au whaatonu ina, le min star malana mtanga luenga whaapi ine whaata i tai. O tau e vai a bodas. Tauna irtanga te sau whai lusu whai tu lai te tiro surveillance. So se waa e sau tu tono o ngasami e Samoa.
tau nel whatananga whatula whono. Lea wanoa tātou na whanua pe eini me tupu ai tūlai meini me whapena. Ma o le pui ingana na e ta tau o na whaia le empowerment. Ma e tau na whail tūlanga le whaamalusia le wonanga. I re tau na tātou no whaai. I le tūlanga e sili o na tuutala loa i pēr whaafita auli e musa e sai. Pe lava upu masani e leise si lungo le tūla whono. Ai atu whaulo, wai elu le langona lea ia e tawhiri sao noa. Ai mei se lava le tawhiri sao noa i me soli el tūla whono. Ma wha mataua le tūlanga o le tunu. A le maule na mai e te awana nei. E le ai se fale o lo mauai le aisa ma le maluana. E le mauai mani whana matautia. Loaded. Fully loaded. No tau si sila le ina. Te le lapata inga tauntu la le fisa le le taimi nei. Le le titi. No winga o le lama tia. Ma le tūlanga o leu tātou wo iai. E le taun tātou whata malai. A whaisa le whaisa ngā luenga. E le si sfuru rua sūtau sanga te ruai. Taun tātou a mata le taimi nei pui pui ngo le tunu. E le tauntu tala lofa pea. Mai manatu ai e whao ngā por kalamel nei, e batu e pēr le leo le tātou malo, ma le wawa ai at fōi ma auto umma ia tō te sira mai le tā upure nei, lewa watu le lapata inga. Awa, nei to e whaia me ia, i auto usta ia le tū la whono me umma lewa watu. Ma le tūlanga i auto mautinoa, e re to e tau mua alo le whainga malo, i le tinei o me nei, e le manuia ma le anga isa mo mo rumanai. Ma tauna watu sa o le upu na ia i lato uma o lo o whaia winga wha sori tu la whono. E alai whalau wha saina e maisia le whalau le sau mai whafo. Ia o le whamtalanga na o mta upu umana sa tala noa ni vai aso. Ia mal whamoe moe a whatuia la ia i tātou autu stala. I nisi o tātou fsiri wal tātou por kalami le so. Wala ofisini pa kung muli tulangan niya le warrants lo sa ni alaway alimano ya. Tani uma po na tani nga patino na to spring ang muli lo. Se ivana nga lava o sofa inga e la matia yolo leo. Al matala noanga na le lama le sui malo Amerika. Fua email malo Amerika le limas furu bulletproof vest. Mai tu inatu mtanga luenga al vas fau. O te mana o te o i leo leo fai le tala ma leo leo. Mo u Feiloa'iga lo ia mtanga luenga leo leo. O te rei Feiloa'iga le mtanga luenga. Ona o te le pisi mal maumele fai ma mulia lo ia i le presentation o vestia. Ai lolo e leo e te tauna pui lo lato soifua. O leo tato vai. So se taimi ma so se mea atu i los fai. E ia o penga mtau tia laua sau fai me mtangata nei. O lona winga. O le sao niuni i whale velate. Le vautou vai. O le te whewhe tangata me le Facebook. O whaali mai o lato fōlinga. O whaali mai upenga o laia lato. Ele te tau. E tauntu laila a se vana ngā se mea o sirfia latou mo le puipuinga o latou soifua ea o lea ua tauai ona avea o penga mo le puipuinga o le olo o leo o selenia o selenia na taua le la joy fa fo i tua le na tofa i le tala le tupe po sa o la fa no ta i rusela wafe ma le to rusela wafe e to fa ia i le e to tanga ia le malo u fa na e fa mani no to malo se ma fa mo mole po a charity organizations ia mo to le la to fa fo i tua la to tupe o le rusela wafe ma le sela wafe o tupe na whaanganga i lalo le talo le tupe e ave so soani ia i latou o iai whaalapitonga whapea. I le mai tau al kapeneta e le o pāleni le fua na mai
ona iai isi whalapopotonga. Whatuata i lua tau sanga tanuna te tala. E isi whalapopotonga whatuata i whātau sanga te tala. E isi whalapopotonga ta i whāsful tau sanga te tala. E isi whalapopotonga ta i sful tau sanga te tala. O le fuala mare vai. Tiro i whalapopotonga ua lewa na tau tua le tunu. Ma fua mai ngā luenga le la tau te whaia. O le mele umai tau. Ua pei fo le ua whai isi sosa i te fo. Ono tu peia. So to be fair. Tau na matua i tiro le nta ngā luenga o tinamta mai ta i po aitanga tanei. O la se la tō ngā luenga le u whai. O ani fua, o ani objectives. O ani mea umai lo mai e mo i me e te tauna. Ai le vai al kapeneta ua fua walanu whaatasi ia isi whalapopotonga e ka le sia o a onga ta tuspa ia ma mewa pena. E le o tutusa le o tusa le fuatanga tu whanga. O isi whalapopotonga ona e teito o tasi a inga e ona whalapopotonga. O isi whalapopotonga e afe mo ntupu tangata awai. O isi whalapopotonga le tusa lau mo ntupu. Ai lenga tutusa mo le fuatanga le na mai. To be fair. E tauna wa ai ia tūlanga o fuatanga. Po wheanga i lātou e te lele a whianga o se tupe ave. Ma le a whianga o lātou e laititi, ia ma lātou fau. E fua le tupe ave i le fau o le whalapopotonga. Ma ia se i fua mai ma wa aipo o atau no unga le lei. Ai le anga le amatene i atapuni tausanga fau. E fua fa penalty tiro a fa pe lewa allocate le tato torsela wa fil tausang. Tauna vaile a fa pena avel tu pel tausang le tene a mai li poti po amen fangai. Vai audit account ba ai me umana e fua na irfa awa winna o le sosani. Ai pe ole meri rifa ir sosani. O la tone i mana o ngā siri na nonga tu mag. Ala sau isi fa so ele o mai la to na tu si mai o la leta what's wa for le si au nanga te lea i le tunu ua level an tautua. A lei wha fi tau di o lato tongi me wa pena. A ele o saua i lungo le fuatanga lea. O te leilo la, po o lava le wha lau i loa an tanga luenga. Pele o lapa. E lau to e tuu le minsta. Na si le minsta pe sa a wai e le temi ni whaile tufa. E leilo fo il minsta. E lau manatu ai. To be fair, ma ia sao, ma paleni. To e tuu i tua ele o wha apea, to e tuu i tua ele wha ngangal tupe. To e mai le lisi a ia mai sao le vai vaenga tāle whiangai. Whaftai, tuli loa tule vaenga lea na e sao noai i le wheseta inga a tangia le whainga pe o le nele na tupu o toi whātu ese ai le press secretariat le malo, po le official Feiloa'iga press le malo. A tangia e le i aloa ia i le whainga kapeneta, ai wa au mai se whainga mai le pisasi i la mai tau atu. O le ase tanga ia le malo ia i sana fufonga whatau e leo se su e vali. Ai ona o tele le a whaina tele i le mai tau atu fo i la ngona o tangata whaali. Talu le masepu lea se tulo. O le mea sao, o tere alo le atol la au wha le tonu press secretary. I le alo le atol la au. O le mtaupu nei, sa le tauan whasara laua el press secretary si vananga o whai atu whasara lau pe mai lungo le tato por kalame nei. O ala na me lo tel te nunga. O i foi le pui ai whai unga umal kapeneta e tauna watu nei atea. A matatu nei mo lumana. A wha pesa ini whai unga whapena na whai lumana le teimu sola. Gone were the days. Al teimila nei o mela le tupu. Ia, o whese tai le mai ngai rungo whai unga kapeneta. E batu la le press secretary wa esen me ufasala lau. Ma le no ufa malu lua tuai. E ei me tupu e foi au onga mo lumana. O lo o wha solo le whainga whai unga le teimina nei ma le taupu tu natu pisasi. E ilo tonu se whai unga tala whengai e wina le sasi le na whai. E peona o whai atu. Ua tau tino e la tau o lo ilalo le tato press secretary. Ua leo ngā tūsala me ufasala lau. Ma le mea lena mai il kapeneta e fasala lau. Ma e tatia mo le teimina nei se i whai unga munmuti. Whaftai lo fionga. Wa lo te vai atu o. Ni sisi o sa oni mai. Ai
na fasili ai lea pele o ila lea wa maona e ai vaenga o loo mama mai ai fai una fai al malo petai o lo fasili le laso o atu wha mo le lo fiona i afi i company laiti e lima lea au mai ai ia megawatts ta lima stosani i le power ia ko malo sfa al tisi fo alena e sa noa ia se taimi ina ia make up pale lusu lima megawatts le company e lima o lo fasili fa mo mole po oni company laiti sa mo po company mai fa fo Ona company le fa putu alta ilima le o company mai Samois company mai fafo is company mai ole nganga la vaia ole avela no nei tatu tangata ti lo la ina yusi company le tau mantua foi vatur PPA le agreement mali PC na fto aulo la tau tape na mila to invest and develop la to project ela na initial company ole fto o mele le whaupunga ia te whapeu tu e tau fio na wa umi telen whatari le PC o le loma le tana noanga o le whasolo ia e tau ana fitu na mua o tātou tangata ia ia pisinisi ne tauntu a wanoa pea ave le wanoa ina i tātou tangata e tau mwhai mai lona lua o le tau turi le tātou numera le i teitei tumu tātou whai numera le turi le fitus fulpasene le turi alfa mo la vaia o ai lava ia nga i mai te tonu ia nga i mai whaatumu le vanoa lea a tātou rich le fitus fuku tātou se wherole le mera tātou tue popole pole almea tūlei mai ala lava le pasene mo tātou e tau avei au tangata Samoa o nei tangata Samoa ia tau mwhai mai e matua avela ulango i nei tangata nei e atina e se i soala pule mari IPC ma le regulator ia il tūlanga mo le whaawawina o lato PPA. Whaftai talo ia le i a whea i lau sanoanga ia le mata upu le e sotanga i le lakapi o le atina ina o tātou lakapi le o loangi a i le sili le paitau miliona, sala miliona tupe whapea o sa ini tonga mawhiti ai le isa ini Samoa. Te lo lape te fia saunoa ia i taimile nei? Ia whaftai. O koe vai aku for vasoni. O sau foi le siniu se kelea. O le fai mai wa missed out e sa mole di ol. O le se lau miliona ta la Australia. Ai le ise lango le malo i le tio lea. Mor si fia le tatu atunu. O le tau fatu langa le fianga le malo le tio lea. O mana matau teranoa ma le malo Australia. O le fund lea. O le ua ui me le malo for the first time. Taimi mua, o le uwha apea mai ei Australia, le 5 miliona lea, mo le 5 tausanga, 4 miliona Australia le tausanga. E watu e soani i le lakapisa mo Super Rugby. Ai whapea mai, e ele involvement le malo. E le o abesa oa i o le uni lakapia Samoa. E se ilonga e sengi le malo. O laula tala na whai le malo Australia, wha manino mai le stena le malo i le tuperea. O te le mana e saini le malo, a e o mai mani a inga whapea, e le i eise limo le malo e a fia i le lufi ino le tuperea. A whapea leua mai e le malo Australia, a fia le malo, e te tauna i eiwhainga whawai. Ma whainga e a fia ai le wha so ino le tupelea. Ina ia mautino o lo sao masanga tonu, i le tūlanga e whaalei e la kapi Samoa. O taimin nei, e le tue nāma se la ina le tūlanga le ili tātou ina la kapi. Ma e le o whaaloa fo i au tala le tūlanga i le au wala tue whawholi ina la kapi. O umana o lapata ia mua, ma ai, au wala tue whaaporo ki kia le whaingo le ina la kapi. Wha tala noa tūlanga la kapi i le tangata ta alo la kapi, ma ia run lele yuni i le meta tauna iai. No wāmia lele ngā tia no wāmia umalawa, tai fono, ma perestene o yuni uma, misaro yuni uma, sa moe a tol sfurun mato i. No whaalia lo iai o lo manatu lea, vai o to.
o lea u whai mail malo Australia e iei lea ia le malo Samoa wha ton wal tupelea mo le iuni lakpi. No tau alo le iei manatu le iei finangalo le malo. Toi titia tatou le qualify. O la lalwa ingol melna, o le wha le tonu na le iuni lakpi lana pulenga. Ai le whain tatou toi alo le melna, o le lakapi, o le tatou ta alonga e pele ia tatou. Alal me le tatou vai al temini. Le anga results, le anga le pulenga, ta ape solo, misa tamala tapi, tatuli coaches. O afording o le melna. E leo tūlanga le leile pulenga le iei le temini nei. Mai wa umana avela utua lalo. Perestene umano mai a tau mana nao involve le malo le melea. O no tau role o e suito pulenga. Pau na le awala. E sanga tonu ai me ia fatu el tato malo. E lau fai mai leise fsosani le malo. E oba ma le miliona ta ala fsosani le malo. O le utos ma le sifa o i tutino le malo. E fa fensa au nova pena al te telefono leise fsosani le malo. E le lau sau no mai ni le observa o le ua mista out le tio. E le mista out se tio. O le au te whaatali e le whaiunga Australia. Where does the government come in with this money? Se ilonga lava iai le control atoa le malo e whaasoso le tupelea mo le uni la kapi atoa. Wa mai uni am whamete au lauli we need help. E le o atu whamanuianga i lungo le yungi. I lalo ia i la tau uni laiti. A le tau te lori lei lava, oro i so sani e mai fa for the World Rugby. I so sani uma lava isi malo. O mai fo i fai unga na fai kon sale i nei i la tau na hae le uni lakapi. E vai po lan me le watupu. O lai ma se kampani to e fia sponsor tato manusamo. O mai fo la ia tau fai unga o susu e ngomana. Pawal tati. A le suial pulenga. E le to e fia sponsors le au. E le lau tutu e whapene, i le au le tunu. Nā me lau tatua vai, e lau develop mai le si unifo, le moana laka pile o sau, o whai le si franchise fo. A wha whel tatua manusamo. Ai sea, o le lava vala al por kiki rea ria tatua nei. It destroy our rugby. Upsa o anna. A le whai ala se melmena. O te le lopo fe o il tatua yun lakpi. O te leilo foi po fela au i lu mana i o le lakapi i Samoa. E la e fa sao le mea fo le auto se le observa. Na vili mai le message mai le ai kom sin Australia e fa manu ruma e tia. La udi e se i sini le message le wa mai. O le fa atali atu Samoa e saini fa mo moelne in condition e ia inga e ia le lima o le malo la o mana fai le Minister of Sports. La iele sesnok, la toi wha mau po umatulanga, e ilo il wha so ino tupere, it's a huge man. E le vale foi Australia, il wha pe mai 5 miliona, ele 5,000. E tu wha pe lang la te ilo, o le wha le tonu pulenga lakpi. Le la wo i mai nele malo, a le saini le malo endos, e le se tupe. So simple as that. E la wo umano u whautua i, perestene matangata ia, i le tūlanga lea. Ina ia o e whai unga e sui la tupulenga. E le to e alo fo i se upupo se tala. La me le whai le malo. Tau manei ana wha matu ul fono nel ta i 5 wafe ta i lua se la wafe. Mo le wha leo ma le ta alo. Wha le leo ma le ta alo la tapi. Leo tau pule nei le stadium fo i tai tonga mato. Lau wha solo o la me lea. O le la kapi. Ala va fela ntato wata pena le fale au le ano fale mo kwa okia. Ire tau ntato fata mala me lea e tau tau tino le solo. Hapa mali ia. Ola to ia a fie whainga tonu va por kiki ese. Tu ule ta alonga ia ila tau o tau sisila yaso ia. Nai to ina sa iai tata penanga mea. Ai ma se vesi ala isa ala inkupe ngakai. Ala almeno isa moa. Nai lungo le rank. Tato pina ula lolangi sevens. Alal me ukako ia. Ukako whaia inga iau le kaurio lolangi.
e o I tūlanga o le musua, e ala no mai tamata alo, o le fatu mo le tulu. They pay their own fares. Nā uto whaalongo I tala coaches say, they come with their heart to support their nation. Ia malama whauwhaunga lafu. If you offer lofula moana mo le mansamo. E se se le observer, again, e se se o te le I whaapea misi le tūlanga le tupe. La e whaatali mai le ofisa o stari le taimi tauna usaini ai. Ona leo te whaatali conditions here. O la le afianga le malo. Langa mai tupe e basao, yo e wha le tonu. O le malo le nendos. E taun wha mamlama. Whaftai tele lo fionga tāua, tele le tū leo e sao no I aima wha malama. O taitono o le isi leo mata upu o lo fia wha. O fonga mai le tele o tātu tunu. No saba I vai stol wai. Le la plawo makua I ma whana tā alonga le liki te kokiku o I le motele whai tuatule I le tuatane. Ia no wharongo le I tala leo le tupe. Whawhitai o leo maua tupe ia o le lawa o maua lea whaamalam la manga tili o le paitau miliona lea. O le seo siri la so o trailau fionga whaamol mole. E le ia whea po I tato whaataunanga e tau siam whaio o e mawhai ona tali mai, e mawhai ana whaatali pia whaapea le I o Iesa suenga. Ona lea sa whaapea au mai o mua tātou whisili. Ia ai le whaasia po I tūna o lea e leilon tau teunga. Ai o lo whisili le fia tu watu. I le 5 tausanga tanuai, po lua whewua se fulu. Lea na ave ai le tupe silia le, e lata le miliona. E ave whawai le awala hu lea ratu I loto samasoni, sa olo ngai o maua ia pato ia. Peita ina tā ofi le awala nai le whaia. Tā ofi ai ngai ana whanua, ona o le a whai no, meto tino. Ai le aini tupe tutongi e meto tino na ia. So, o la ofisili la, pe na tuli loa e le tato whainga malo, leo na pale mai le lo o watasi, leo o mai I le taimile nei. Ia le mtaupu leo. Pe o toi whaafo I tupele na ave company e whaia le awala lea e le I whaia. Pe o le ase tala la tamai o na mtaupu. Whaia no whaatali pe a whaia. Awala voile la kula wala papa le ia I wha saolo o. Ia saolo. Okay. E leo le afe iuka saolo. O le wo wha mawina e le I be honest. O le au sa idia on te moles tali lumana I sistato por kalami. No mantua le wala nan taufi on of tena inga fala ingam fanua. Ala su e polal tulanga no I le tenda na pesa faisi tenda pen pasia fo I la tong sa taun fa le wala. Ia, sa pasia na e company na ave ele iba sela wahfe tara I whaia le awala le na. Ia, ai na talo sangara ai ma. E tutongi ato la to me totino e whaaleanga I le whaingo le awala. Ai le tupu, pe lua li maafe ia tupen tau sanga tongi e le tupu. So le o mane ia, ia rau taatia, au whio mula awa e tupele na ave I le tenda, I le tau whonga. O le au susu ina ma to e langa stato press conference o muri mai. O afi e ta te alu le teimini is all temporary. O le mea na whai e o lai le pau ai le toi pe. Ai se konfiki ka ko afi la po ai o le anga I fianga. So la o tau mai le ofiso te lele a monga lai amo le IPC teimini tato a filisi umane. E lua se lau varsu wafe ina masina. E la tato o ono tua le teimini nei tau le aso luful fitu, luful vat. A wha popolai malesi 5 lewa mai, ia te role si tau whasili na. But that is how much cost o le tau awe le IPC teimini. Tau taru whawhi tau, pēana tala no atu, o awhia na tupu.
e te tau lava na whai suenga. E le lai titi the cost level handle le malo taru whatamala. Somebody has to take responsibility. Wala mafu anga wala ina le anga fia. Ma e le tauntu au no ina mea e le tau. Wa te lere nei tupe. Ta calculate fo la o tau. Tata wa firisi le wa mai. Ma le taimi le la tata utuli e lua ferusu fitu le fatoa uma mea. On a temporary basis. A le ngata fōna, o le tau, o le la tue whaatau mai ai ia parts. E tau fixa i sia fia rua lai tau. E le lai titi tupe. Ma tau na siri fia sa moa lau wha ingol tupe taru. Le mea na tūle mai po airen whata mala. E le o tu mama ina le malo. E tau na tiri tilo, ia uni tu e per pawa. Me tau a uni tu e per pawa e tato teimine le wha solo a yanga kirisi masi ma le. Ma tango tau sang fau. O lai wha tupe o mai le APC teimi nei, o le whai stand pai le malo i mana o mia so soni. E o tō mana tua, o le APC, o le tū tino le malo. Ma o mena lena sauri wha upunga o whai mai, o le mwhaina whai maintenance ono, o le se tupe. E le o se tali le nā, tau na tali e nta upu nei. A mana o mia le se tupe, whesiri mai le malo, e watu tupe e maintenance ai ati. A ele a vele mena o nofo, le se tupe nofo, lala le mele u fua mai. Fua marikere o ngal, venga leu ka. Koe fua mai marikere o kupe wari rents. Ele o whaingo fia ngal venga le pisi. La lava e ao ma le pō la tau te vai ele o whaingo fia. A e siri atu le tū ngā le pēo le pāua mo tato. A le tato woi. Pē pāua. So now EPC coming up with a temporary plan. Leo tato il temine. A si tato vai iri. Se ilonga lava e toe ola le lei afi leu tā. On tatou lorora e pe fia la le tupe walu. I le tau whaingo se whengo tatou. I ma le tupe sa unnecessarily spending. Taru whata mala le mele. Pausika tuele u whionga ni tau. Ile tula mai le ile aonga tulanga rua le whionga mangyang. O le ua anga ilo kisoa onga ma vesea me tō tino i tono le loto ama tono po tua onga. Muna tu whaupe o le ua te le whawhita au di a sina tō lasa sila lo whionga ma le malo tulanga le wa pio le la. Walaki nei o leo tu ua onga, ai vei o lela, a fia ian, vai mo le papai le mai anu whanau lai. No mai nei le lalwhanga o mangiangi mato Feiloa'iga. Whaari mele lato ngau le malia le tūlanga lea. Ono le whesea inga ma Polata'ivao. Ea, o loo taritununga. O le pule ina o le lotoa ma Feiloa'iga. O le wai ao i tū malo. Awal mele nga whatauli mai na le malo o Feiloa'iga ngai o ina tamaiti. A ele tūlanga ngā lue whatasi ia Feiloa'iga ma le pule Polata'ivao ma le komiti o Polata'ivao. O le mea lau momoli mai e le nuu ma le tū malo e le o lea. Ma lau umana o whaafsota ia le minista ma watu iai ma le tūlanga e mate Feiloa'iga inge lesong fua. E o mai umai le minista le Polata'ivao ma le whaururunga o le mtanga le. E mai e sort out le whawhitau li ma le whionga e le matango fie. I le vaai o le wheesea i whapeo pulenga e lau mō tala o lau ese kesi. O la lau ese la kesi a whawhenga whaile me mo le kausanga fō. Ia, o tatia mo le song fua le umatou tāsanga i le whionga le minista wa onga ma le anga o le usuru sao mai i le ia le alalafanga ma whapea mai wa whai alpu le malosi al Polata'ivao i meto tino le aonga. E se pulo keti na whai lai whapea wa vese ia mea sa le tauna vese o me tauna i lalo le vainga li tu malo. Technically, o te leiloa. But ua wheo le masini o kisene mua ma le masini o kisene lona lua.
o le tusao lava ia e le o lava le taimi e tapena ai le sustainable maintenance o lau le mau. O lo ki sene o se tasi o matafa i o i silin taua ona e mana o mia le ato atoa o le purity. O lo ki sene a le leilo no purity e hoki kanaka e mangava le ia le anga. Ia let's hope o le lapata inga lewa mai a tātou. Ia toi siaki o mai tūlanga uma ia piua le leile o ki sene o le. But o masini nei, it's technical parts. Whare tonu le si meu sasoro isi leanga isi msini uma. But let's hope ele se metu ngā tele. Awa uma no fautua ina minister. Pa ele si plan. O le tate no nofo ma le au sapalai kesi i Samoa. La ele RNG gas. Sa latu sapalai o ki sene mo Samoa. I leo watu ma le fast food 5,000 tanuai. They are the expert of gas. Nanga tauna sapalai kesi siaki fangupo update, siaki mita. Ala uma no fautua iai. Au mai le company le na. La e mwhai a wala fo ia le whea i momo ISO tanks. Tai pia le whea ingo le LPG kesi. A watu tā isi mea stand by a watu i ngā mena ua whapea e awhi whangu i whaina utu i le ISO tank e kasi. Ia o mea umalawa e taunti tilo ntanga luenga. A pia no whai atu e le lai titis whawhita uli ta e renga o ke sengela e whale tonu. Te le mea lai tau fix. Leo fionga e luana e ofisini whamumole la. O ofisini mua le whala a whasaina. Le wai sa ilo ko iwa whaaido tūna ngao e tato o tūna o na whala a whasaina. Ia mau whaopinga inu e tato i ule. O ofisini la o le ase sila na o fionga na tato maa lu le tūna o i leo le. Wai o se tūna whono o i lea maa le si pole. Ni sala whaasala ino i nā tōne. Tāmu whia nene o le aisa mo whala a whaasaina. O la ofisini lona lua o le soifua mano no ina. O aisa mo le tele o whaale i tōnu na iai. Pele i tanga i ane fo ilo ki o mama tātou o le tūnanga fo ilea. Awa o le pōma i fo ilea. Lea e whaia tau tonga mō meo mani. Lea e whaapia lava o na tau sa ili mai se si le fu au e fo mai mai fa fo ile na ia fo ile o anu ma fana ia yo ya o ngai le fo ima ta fa yo na fa ro la O tato whala au whasaina. Ia tel tonu lava nau a watu le whamtalanga tūlanga lea e leo se mta upuro o wawai ai titi el tato malo o lo mtua wawai le tūlanga i fo ia ele le mta upu. Mai ele titi tūlanga o le tau whai fo i tūla whono. Po o a tūla whono. A le eise enforcement. Le whai se mea. O le enforcement le tatarnoi. O ai enforcing. O ai enforcing al tūla whono. Pe tu ur se lau tau sanga le wharpui al tangata i whalau whasaina ai a le enforcing le protection. Mai mau taimi. Le ua avele avea i le official duty, borders. La tau e puia va ai le mea le enforcement le taun whai. Le whaua avele whautuanga i le official leo. O ai enforcing. Nai leo te malo leo ratio whai. Alar me lai maua mai, e matautia. E matautia. Mo moe whaatasi mātua mwhanau ma mea ia. E matautia. Peo le mea noa. Tātou rorola i ele matau tia o le mele u tātou oi. Awai, e le no nofo pe o tō mātou whanau. E o tō whanau ia onga. Affiliation mais tangata ma mea. You cannot see your children every day. O lo ule nāpu pō lenga whamatua. O atu ia onga affiliate. Le fo e mau mai o whai ia onga i tangata. Tangata whainga renga le lei. Tangata e le tātou te whapea iai mawhauwhau. Anan me le woi. Ole, pole ngā tele na. E voi le lewana bese atu isi tangata sa te iulu isi pala putonga le malo. Tātou bailo le wai se le transfer le mele sai. A tau le mele le whalau whasaina ia so ia upeina al tuno lava e tā uai lava na i tangata tua. Ia malau whai whatoanga wal te mini. Wa white collar le mea. So, ele tau lan tātou ti. Pola foi la le enforcement la fai.
La foi lava tu la fono la fai. O le meta o tato o le il sfuru ile la le furfuta usa. Ya, e tauna yeisi vai ngol tu la fono wa le o vai atu. O nisi o la tau ia maua le masalomia. Fa tau fale. Au fale ngo foi kakam kau kia. Mention. Fa tau fanua. No ngol tu la fono. O uma mena maua mai fa tau ngo mei. E tauna sis. Malai, wai bai ta vale fe oi. O tau sile ta vale le fe oi tangata nei le masalomia. I can't afford it myself. A fele sa wel tupe ne fai. Sau me le olo tangata. This is blood money. A leo fe me le ofisa of amsinoma. A fe lo se lau tamaiti. Pare tonu ma vau. Ie tau fai ngitong fiti peo ketia nafi CDC. Tau fai ni fale fai le rehabilitation mo tangata umanei. Ta uosa solo ya alento va ile vale. A onga vai maunga maulaura ngā isaka making fai me runga TV. Lelo loa testu po laboratories mo mea. It's serious. It is serious. Na ele taunta to fata mana na la vale si of siri muri. Ia ol pathologist ole e tauna enta to tamaiti e te tauna o ina tu langa lea. Mai fu lava le mana o tamatiti ala ever course lea. But let's hope ele to mau e mawanta to for mai fa pito mo faingo tong fitinga. Ai olo ye ala vano e mai malor tanga mai fiti le fa so ina tato fa fitauli ina tato tanga te mari li me fa fosei. E ma ominta o fiola to tino. No venga o ia se paso po se katala no nga kabinete so pinga foi le o ministra MNRE famu le sa se e mai la fio mai a te Ia ele faingo fie le mata upune ia o te il malo mai sa manatu se i au dia fontanga al par menen ta penere la min tau te langa wha minista e wingan ta upulea hapena fo inisio ta upu ta wha msinongo lea fie sui pan mia ia manisi fo whai ungo lewa mai au lavaia ia o te langona lo o nganga alofa i le ua whaamuri aulun tofi i le whaingo fie i lau vaai whataitai i suiti nā o pāne mene ia me se foi tofinga na tu ia ile fionga ia napu se vete e le lai titi foi le vaai le tūlanga na tau wasa mailo na sa i whainga whiriwhiringa le tunu mai le tūla whono whainga palo tau o manatu o la wai lungma nei o pāne mene le tūla whono nei mona teu teunga o la vela tu la lor kapeneta e mal pare mene tu fa sor muri mai tu la fono le se i matua to e va iri le me i utato vai ele faingo fiel tu langa o lo fili mai lo tu mano fa to o el pare mene tu fa to e fa minista ai to e ese o ono ni fa ngale anga nisi tato lo umal mele na sa wel fa ungalen sa wele wa le lava tu na il tato wa fata fa Samoa ia malitu lang o suiti na po tu lang uma fa pena po a foi tau manga o fa msinonga me uma fai e lava no le foi tau so la pule tu is fa msinonga ona le tel tong o se le va o le malo me uma fa pena e le fa pe se tau mi se sa ilingo tu la fono o la le un o sa ili tu la fono e na tena la vena la vea foi malena la evertang era faia kwa ele mama e faia mena ai heru lo lote me ana e mauti nole e mama o lima ele la lune e ulo tu poto ile mata o le wafia ai le ma faula le foi ina faia ia le tau e al famo mo la baia ele faingo fie ono le wa fai se tasio Paul Capeneta ia mai i re mwhai fo ina tu ua leanga o wha aloalu na aweli tu malo ia
o te re ropo o whea o ngata ai le sa iri malo le tu malo tu langa lea. Wa sa ilo o nganga mawalunga o mea mta upu whapea o lo loto. O le tō whāma le whao tō tanga i malua i Samoa. Ia na soa le o le pule peita o leo lea. Le lava o tau le tā. Ai nao na ave le whāma whanwhananga i le sa avea ma minsta o sisi o manga. Ia e mese fo i le tūlanga le vai mamau. Wa e le tu e sau whaalua. E re whapea ua mele le tofi e safata. Ana toi mawelo se la tō tofi. O le fo i tāpua i umaisi tū malo le tunu. A whapea ua mele manu, ia. O la tō le nā. A le sa avatu le 5 tausanga nei se e le tofi o safata. Mo sui e tō tsifi e le tofi uma. La fo i e nisi sa fai pule mo e le mau tofi. A le lava sa avel fa mo ono le manatu. E le ngata se tasi o tu malo te le tunu e luona sui. Ia au sui ta mai ta. E tauan avel fa mo ona i fa atoa i sui. E ui o lea. Toi oso le la. O lea o lava ua tau le ungol fa msinonga. Ia. O la staimi te italo i le tua po i le sui e taun suia le fionga ia te iana le fionga ia anapu ian toi whailo po i le tunu. Whamawai fwy le sa se e mai fwy as an acting i le taimi o le whainapalota. Ia e po se tasila ta upo le a o le sisina. Ia o lo tapena le ano fale o le tausang fau. O lo tele tō whinga fau o lelo loma mai whaalau loa uma i le tausang fau. E le ngata i tō whinga na et sau no mai. Ia o tō whinga o sui o le malo i atunu mamao. Am pasam konsula uma o representative o le malo i atunu mamao. Ia atoa fo i manisi o whaururunga mtanga luenga e fia i malkomsino leo. MCO, tiute, o lo fa solo per ngā luenga. Ai, o la firfiri le komsino surfainga. Isi va nau e fia palai mole va noa. Tasira pisi monolelo. Ole tau kule sa biasa sasia i le ofiso so upon ma. E fai na mana famanino lona wingo le fionga ia dinamiko o le sa fili le pisasi. Ai ole fionga ia jun pe o fai umana o autasi e ka finita monolelo. O le recommendation na mai lalo le pisasi ai pe ono fai atu. O le lauli li wina o le whainga o le whai unga muli muli. E whai au fia o mai fina ngalo o le kapeneta. Ai mai se ala e fina ngalo o le minista e a ia mtanga alwenga. I le vava ai fo i malti tilo i unga o le whainga whiwhiringa. E le inga tutusar sau o pointa la tō. E le te tasi te dua me vala. O nono winga, i le toa whāto o 5 lena interview, e anga wā umalava. Al whai unga muni murila, e pēna o tō sifia. Ia, e ao umamanongi o le kapeneta i la tofu i la ngona mamea. O le fo isa sau wha i le sa avea fo i ma whaururunga o le mtanga luenga, e no fo inga lena umanei. Ma al whirwhiringo ai ono le no fo inga lena umanei, o le me fo len tupu. E rei whirwhiria ai ono e vea mauro le mtanga luenga, e no fo inga lena umanei. E se vol tātang whirwhiri. Ai sau ala minista e a ia le mtanga luenga, whai mai. Maari ria kapeneta. O au te whiwhai ngā luenga mai ono. E nā rei wala na piki ai ono. A wā fo i o le whina ngaro le minista, o ia le whea ngai maranga CEO, le au mal po luso whai korari makauzang. I le vaila le kapeneta, the minister has a lot of saying, i le whirwhiri ngor tangata e avelo na whātuatuanga. Mai le lai titina tofu umalava whina ngalo o le matanga luenga me uma. Ia malei situ, tu lau lava i le profession whafoma. O nei taimi uma, o le to tele uro o matanga luenga. Sa tau averi foma.
O le taimi mua le nei, sala e lona lua le nei. Anga le foi sa se e palantina to e lupe e si foi taimi e vea mapura le falema. O lona lua la lea. Se i taun whaile tu pāti nā mana la tau foi tiu tilo. O leo tu lai mai tonu al taimi nei, le tangata o le lau la mua i le whaurulunga o tamaitai tau soifua o mo le tanu. Ia tātou matai tū, o la me wa avele au tasi, la foi me wa avele whiriwhiringa. Tātou tapua ia le alo whaiva, o le foi tina o le tunu. Ia marona foi tū lai mai, ele uma whai aso le ri. Toi oso fo le la, ma e watuai le whaamalo si au ia ma le tārsanga al tātou kapeneta. O ai uai ia ele whai ungar kapeneta. Ia o le tātou collective result le na, ma le decision na leo whai. Le whainga malanga le sa uto malanga tua i le wala uia mai Amerika sa mo. E le o talia le whina ngalo tai le tua mai le whainga malanga sa uto malanga o lona whina ngalo. Whapea mai sa ta tau na i di sui o le vāhanga pau whai le HRP. Ia mani sui koe le vāhanga le sa. E malanga i whina malanga le sa uto malanga. Whio tau to i tō whāma i whina. Ia o le wala ulia ia. E le o se wala ulia tātou. O le wala ulia mai Amerika sa mo. O ai alana valaulia me Amerika Samoa. Ia maarilie pauna o le au valaulia. Ana whapea o te pule le valaulia. Ia la mena tua. Au vai aku pe wale fiu ko inga malanga whawhia karung Palemia. Ai onsa ia le valaulia tutuila mamanu alena sau. A lela nao whatasi, mena la te vai atu lai whafuafua. I whapea o la nao na sui el fast. O le malanga le nalu, no whaatasi me le mawhitanga le fast. Wa le vantau pule le Feiloa'iga. Ma sui o le fast la i tutuila. Lela no whaatasi ei. Na to tongi al tangata i lona pasesi. Ai sa sao uma i saonga. E so soni mo le eventa le malo. Io e whai maria ia. Wa lava lona teimi sa Palemia ina o le malanga. E tu mea le vano le whainga malo fo. O le whato atasi le malanga e pisa mai. Ia e le uma. Whaftai toi pawala o ofisili ona. O le sile mta upu ta atula i mai la rono ki ngam mai te taina. O sta sile mta upu sa langa ma sa pesili ni ai foi. On i le tau soi fuanga ta tono nai te mana tua. I le tau soi fuanga o ofisili. Pe ua apoi se price control board. Ia o loo whanga solo le tapenanga tangalwenga. Wa umana avel whatonunga. Ia wana isi lial tau sang fawele i whaial tato price control board. O mwena mato whilo i man tangalwenga mo ave i whatonunga malo si tapena le mena na. O le taimire nei, ua matua pule al tangata il tau o lana o loa. Ioe, i rea tu e nama se laina. Aisea, na no for whainga malo na umatu i tu atu. Ma ta ofi le price control board. A tato wo le formula lea o le demand and supply. Ele o toi ao ngā mena le taimine nei. Ua pū le al tangata i el tau ana loa. Tato toi whafo i e control le malo. Aisea. So se o loa sau le tunu. E maua umai tai le tiute ma le tau whaasi le tau na tuurunga le whai o loa. Maua lan profiti. O lan me le taimine nei. Ia watu tala loa lava. Me no lua o le tato public health. Po a o loa e le te tau o na talia i lunga o whata o loa. E tau na whai, e le whaisako o mai ko whamau, kere o loa expire, kere o loa i le whakangarengo whaku. O e ka pue mai aka, e leo ke whakarere agi aka. Ai o e ta pue le mai ata, o ai whara loa so tu la whono, o ai la tauni, la tau te whaia, le si itai o loa. Al mena le te pune. Whai mai na o na pine apa o supermarket e to o se fulu, local pusa moa, whatanga sioki, ai malanga i mai lesi masina o si. A le tau a tasira na mai. O tonga fitina, o lewa wa i to toa i el temini. Ai pe al pusa moa le lifa mai ei, lifa mai complain o si il tau soi fong. Awa o mano vai atu, o e whawhanga ngini tau moa. Whain tau moa whaatu ufua moa. Ia matulanga o lae tele le moa i tai nuu, porkalame saina lae whai. Ta pena i tūlanga umana, ma me whapena, yes,
Price Control Board will be up soon. Ia tātou wolola il tūlanga o le taungofio me uma. Ia, a whapelei se si tala mo le atu le ngang whaftai tele le tātou opisa whasara lau. O le vai asol nei na maa pini tō tasia ma le sui tau sala me le almahangai ia o kase malosi o pisiri rangaka. Io ia le uma nei le leu whaasoa ma le tātou au tustala nei aso ia. A tail whaavanoina mai o lo tū taimi. Sa moa malau whaafonga mai, ia o se upu a le tau tamali i a suatu vai malu i puenga. Tātou por kalame lava nei, e mamoli atuai tu lango le whaalau i loa, mta upu ume sila fia le tātou atunu. E watu foi lava le tālu sanga, ia ma le whaalolo maau, o a mta upu ume o lo whaalau i loa matala no atu, le atunu upele. E re ma whai e tātou whainga malo, o na whai se fofo mautu, se fofo alo ia, pēa whai tātou tele ape foe whaatasi. Talo tuai tūlanga o ngonga pe o nau tau sangatu i mta upu. E mana o mia le tātou la lango whaatasi. Le pa ia o le kālesia, au whainga luenga totofi e le atua, e mei se whai le tū vai o le tala le lei, e whapena fhoi, le tūlanga o le pule mamalu ali in whai pule. La ia le teimi e whaasolo solo atua tātou por kalame whaalau loa. Ia ona o le manatu, o le tātou matafa i o i tau ave whaatasi lea. O le manuia, puipuia, file mu, ma le nofo whaala whani o le tātou atunu. E mo le atu le ngang whaaftai tere ni aso, logo mai mo mai malau sisira mai. Ia il wha moe moe la tātou tue Feiloa'i fo le tai au malama. Le isia tātou por kalame ia a tāpena i le usuino le fono. Ile vai aso fau a wafo imta upu wha Palemia. Al nei tu la, ia tele wha sau sango tole ne fiafi, so i fō me manuia.